nosi novu zlatnu kacigu. S obzirom da mu je to treća po redu zlatna kaciga, Zarko Terzic postaje vlasnik dijamantske kacige, najviših priznanja domaćeg autosporta. Veliki aplauz za Terzića. Šta reći, na prvom mjestu zahvalio bi se svima koji su mi pomogli kroz moju karijeru koja je još malo 2 decenije kako se ovim bavim. Naravno, zahvalio bi se na pomoći i podršci i svemu da bi došao do ovako velikog i zasebnog priznanja. Usput bih rekao, iskreno, očekivao sam da će mi trebati još vremena da bih ovako nešto osvojio, ali pošto još nemam puno godina, iako sam ovo osvojio, nadam se da će nastaviti dalje ovim stopama i ovom merom da se bavim ovim sportom, naravno još većim rezultatima. Hvala svima. Najviše ti posla ima. Najviše ti posla ima. Noćas opet nema spajanje, montažu. Šta ćemo?